Bhaich an scoilg, blianachin lán tollachis ach cúteach op it chrúi, chalna go défa a bhfuil dúnsachuch níor ticasc. Agus a tíois a Catrìona NicAsgaill, bei dáchuid na scoileid agus na tidsear an na bunscoil Èirisgeigh. Yn eist ha Catriona y tilich go oileanach agus gan dearaf scoil sin. Har o pencil yn agyn, har o se jodars, har o jodars agyn. Se sgriat af agyn. Ha córas leichid bliana fo ga Catriona agus a tórid ahrachig an uair sin. Yn drast. Wel nachal sy'n injinach. Ha Catriona y dol y iasg gan y sgol. Fa Catriona NicAsgaill na tidsear is rhan córas deich haríchid bliana. Hóisí tegus gyd eilean Èirisgeigh an na nuci a diog daichid a céad, as a dearaf sgol as a roi hain idir fin a sgolaid. A stioy sin, gac I dachi y denw a slí go dyneidjan, Balla Mòr nach Banigi. Peter gons a canal ille, iwnsach am hini ach am gynneidjan. Har am tyksyn, a chaint achgus an itjes. Ach wat lochs wat onwasach een koin als wat gewoon Johnach rwt iwnsachus. Agus har an a parand an rafang, ach wat gemaakt taxal, húf, fólum na clunju. Ag ús céad fiche sa gá dhéag, ha Catriona háast a teicasc an a donéitian. Se nu rút a héad árachuig, ha na scola einaiche is fás rútbig na síne. A clasach am in matin ti húne o iechúin sa matin go da reik. Dúni go ma sena hwn da piúnach go córas céad fichid. Ha cóta dús, ha cóta dúnsa a bhí cóla dú. See, I'm a good teacher. You are. You're a great teacher. No, you are. Because I ask you questions and you tell me the bit that I want to know about. So, yeah, it's great. Oh, but you have to say that now, don't you? So is she a strict teacher then? Well, no, she's a good teacher because we have a bit of a chat, but you keep it, you come back to what the main point is. And I think that's what's been a good teacher, And of course, with this, it's repetition. Yes. That's the secret of teaching this. Rúca Catriona an na Èirisgeigh sa bhliana nuci a diog fiche sa hún. Ba teolach an móra bichanta I néalaine go maum, agus cha Catriona hócal an na gúteach tór bhráidean is ferrichen. Ba trítinni tríag as a deolach agus sé mis an nuú duine as an trí tíag. Ba tís bhráidean a behinne a mis tís bhráidean a bógan am. Ach ba man graf a trítin tríag gan iawn is fat. Agus ach was an glefa ach ar o dat o iawn an y doi. Ba twyagins ba blas agin. Móin ag leor. Ar o dat o iawn an doi. Ba núgrwyd an chroagin se elegid. Ar o sin palt mar lawn ichis. No de rúca Catriona bha áidir slúi in Ilein fascid cóig chiad, sva náidir de scola sa scoil go manas alain na haidú. Go dearaf na de cha Catriona gan scola dosiach bha sia fichid scola dinte. Agus ni chamis ag scola dosiach cóig blianach ar a fachgol beirlacham, ar a fachgol Gaelic ag a tidsear acham. Agus char sin ach gahar sin a tidsear char sin a tuicsyn Deva ikra, har sin gula kan deva ikra, har sin gora kan deva ikra. Agus a kyn buch jalan an ekis kyn jala vekje. We ikra the cow jumped over the moon. So mis ik hanjeli klich, maar is ik gar bo akan leem zeggen te de jallig. Dan mis nog roi klich. We gaan maar te bo spalla. En we gaan te win
Harad y gwy agad na chwyd gan y bel yma wrth o'n ceistio unach. Ha bwrn doch gan y bel. A charo, ha bedyw higas gyfanidjyd. Deisial sa bhunscoil cha Catriona an nóirsin an nóla gúist gan nárscoil an na Dalabrach. A steo sin ga bhí héin sa bhórchuid go húis céim mhór, a fág an na hileinin ar son na chia turas ar son críoch a chuid idim fólam sa nárscoil sa Èirisgeigh. Rinne nóirsin an dlia ata gan nolaí an na Glasgow, far a dóid I tréinnig ar son na bhí na tidsear. Agus mar sin van nuich blian de hyd mi das y higas gan Èirisgeigh. Agus a cwynim gyda cyd ficht y cwg ysgolad yn y fawn yn nwysyn. Fa sin glema agus y dys fa 3 klasig yn ysgach rŵm. Agus an so da yn y rŵm betrichi fa mysio mas mi'n gro primary 4, 5 and 6 ag am na 2, 3, 4 na 3, 4, 5 na mar sin. Agus ach fi'n sydd o'r gaif Gaelic. Agus ne mynd sy'n rwyd o'n y byrdd fa mae gaid ar hengach y gaib. Agus mar sy'n hwyd at barach ffylm na hwyd mi hun. Fe mynd sy'n tas gael e wrni. Chwle dda fe wrni yn hwrni yn ag yn ys fat. Agus yn wrth sy'n tas gael e... Mae gwysio gan mental arithmetic. Fe sy'n gyma cwtyrmwch. Agus fat glefa. Agus yn wrth sy'n leig. Yn y byrdd, agus fi'n sydd ar sgaif o mi siawn leor sy'n Gaelic yn art, gan fi'n ar sgaif began Gaelic. A cwynim hyd oedd o'ch my gaib leor Gaelic yn bad y gaid ac i'ch arwad bad y gaid. Sa'n eisiau gaid, wel, as yna tyg sy'n dias yn y leig. Ach sŵl cemar ha Catriona ffadiach gyn my yw'n y fi tilig yd asg yn sgol. Ar y mysyn o'n y gaig mi. Ach, mae eich sy'n un, yn piach am eich mi aharach y môr. Fi am ag o lawn y das. Ha dau be eilen Èirisgeigh ed aharach go môr harna blianachin, le op het richtidag sy diasgach y cnianig. Ach an le dilaid y charst go immelach sy diw sy bafist, le cawsa yn eist ga gael di uiste tis. Y ganyan sin, ha adiw slwy yn ilan tuchtym gymwyr. Gyda ha Catriona diw y ffwydiach an y donatian, ha tai eichge ed yn ilan haast, agos be tilu go ilan y hoge gyma trich. Tyma har sydd fel sgyrwyn. Agus awn na rwgwg sy'n hwgwg mysio. Ha gyma na sbadjal na fa nid y fa ac mahad. Agus har yn gar ga sydd tymwch alyd. Ac sy'n yn chwmwg a hed. Gwys i gael yn pys yn lygo gamachas o chwg ac i gael na smw nisdach. Ach sy'n yn toi a hawn. Agus fa tryd yn y diog as y diolwch ac ein. Ha dod o ddi lepag wrth tein. Mwch dis a tiwyd ac yn as yn yng lepi. A pysgar sy'n edrych mwyn I chela. Ach fas yn rhan al re col. An i'r cynnydd aed at sy'n byhif ystoi. Mae had y giasgach fa sgofig ac agus ni fa mysio tegas gan an y Èirisgeigh mae'n frad yn y ffola ac mwyd. Agus yn mysio bod all condys y chwrn I lian. Y ffain liab ac yn sgat trys sbodach smwysyn. Agus nid y hygyn iachau as y sgol fwy ac am ehiw fa'n jes yn fiahog o hogar agus y lian y fiahog agus ac am ehiw son o golamach agus y lian y chwr. Agus y lain y fadach mae hwg na siasmatyn y dolamach gan hogar agus mae mi bryn I fer na chach gam I chiwn nhw'n y fôr. Sfa gradd am gyda y chwyn y ber fa geramsa gam eich gyn nid y fgas yn ei sochwy cosach ystod a sgol ydyn gas o rwstio. Gam eich gyn sy'n gymryd mae'r my fe ystach yn y ffwsfain y garag eich tîd agus y leim gachu y son popsiach ni yn o'r am un fach y dynas yn ffal yn eisg mae'r achan gas sgol
agus rúis doirá tíach a bín sa Sgoil rampasan. Ba mi umhas a tolas ni bhíine mecha gíosgach códé mehead. Sin am betolide an bheithe mas múidin agus na búrniút dhéanú go díist. Písgat bheithe dhéanú go dí si bíte a dhérinsa bhí dola mech sa Sgoil díosgach códé mehead. Ma ha Catriona cíneach in na huaid na chuidí seachad le háad le talachas, chan ní cheart chum misa le cénta dáis le núne a chuidí seachad sa diomar ticasc. A chamáideach hit na cíneachan sin a bheochaig. Ha Catriona a dola dáis gan Sgoil. A fis go bhfuil tífar dó is clán a hécas go dú an na Èirisgeigh. Chan risam risam chanas mi a man dóchas go duic mi dé seach sa fóil am at a féin seach mar a húid mise agus mar a húg mi hín seachad. Hísin ach bia methe goladás agus feicin cimar a ha suíochu as a bhile a dú seach na bheith mise ann. A me gléchristin go bhfuil a meth idir gealachte. Ach go dú pim bhar go idir sin natúras. An nódárach sa nódócalach a cha cúsin na breine scoile go maithtífrichte a dú bhá láichin Catriona. An dachcha dí céad fiche sa cóig scolaid nó na háisí Catriona India, chaine le dú ach múgnar sa Sgoil. A cha cúte rútan na chéil a dhearachaig, a gachlá táiseach le úni. Sin dá hoise dú le nítachag. Èirisgeigh an bhí síse gobscha cóla, Michaelis Jordan bhí síse gobscha cóla, Èirisgeigh bhí síse gobscha cóla. A hiartú é dáide Catriona sé eolalas a chuide de chláin, agus é déanú seo gandál sa bí. Ha cúteach seanachas na gáach go héin díon se gan chláin, man nó láich na chuidí se seachad san nó heamar ticasc. Na han mis a Sgoil an táise an a chapan an débh sin satas céan an nugusin. sé leabhar a bhacinn. Char a pencil an acinn, char sé deotar sa chana mití ar a deotar sacinn. Sé sgiliat a bhacinn. Bhacu sé díobh sgiliat. Ha fiscal fiúin a fácal an áitigin. Fáinach sin gan tidsear has I bhfuil sgiliatan. Agus ag pencil sgiliat acinn agus bheith sgiliachal ní bhfuil a sgríú leis. Agus bhfuil glanach na sgiliat ag tíide go lá. Sa cymar bhag a glanach. I céag smúcatear agus ga súil let bhulichin. Deisú Tianú. A chadiú chanil scial sgiliat. Ha scoile na clechcach dói úntach úr líchtach an úsachach. Dói na chaile tal feisgur teotar. Cymar se ga Tianú. Na lístachan ást mar sin, agus na lístachan íse mar sin, agus na mar sin. In Carstad. A, N, K, H, E, A, R, T, U, A, I, R. Geléfa yn drast. A, N, D, R, A, S, T, I. Wel na chael sy'n un ti'n ach. Ar wagen i'r Gaelic a hegos gyda'r Gaelic as y byrdd o sy'n ti'n gos yn byddoch. Can nhw ffacol byrdd sy'n bi? Can fer? Hello. Wel. Hallo. H-E-L-L-O. Wel mysga. H-E-L-L-O, hallo. H-E-L-L-O, hallo. H-E-L-L-O, hallo. Sy'n doi fa sy'n gan iwso. Na chael sy'n tein stupid, ti? Agus go dearaf ha barach boch go dtíchas limitich sa diomar ticas go dú na bhain na Catriona. Ha na gíle na seo